بنرن عزيزهم بخير بين از ایشه بطیبت من خواست از لسر بویرکی و ایرو رودایی چند گوتنا بیجم جبر وی که وصا بلزگینی من کاری خو کر جبر براستی گلک بویرن دل تزین بویرن دل ایش لکردستان روددن و دروش وصا دجی مروف نکاره به reaksiyon به هولدان بمینه جبر پرانیا کردان جخوا دوی سردمه ده لهمبر روشن وها بدنگ دمینن آنج به هلوست دمینن یا راستی گلک جاراج مرود دلی خود وها دبیجه کردن وکی سوران دبیجن قربه سر yani کردن خلیل سر چه بکن قی اوه به 100 سالانه کرد لبر خود دن مال واویران بونه زار زچه واتین کشتنه پازو دواری واتی کشتنه زویه واتی شوتاندنه ایدی کرد چه بکن به سرهلدانا بالبرخدانا به زندانا به پنابریه مالویرانی آوارتی ایدی تشتک نمایناتی سری کردان کرد ویروشه ده چه بکن براستی جی مرو گلک جاران وها دهزرش بروی که دلیم رو ویناگره کوچن گوتنا جی بکن دویواری ده لیم نشیم بدنگ جی بمینن جبر روشاکو ام ایرو تیدنه وکی روشا بریا به 30 سالی ده سال نوتیه چا ابو او دما آگیر دگشته کی داره او در دشوتاند و کسین دیتر مالباتین دیتر کردین دیتر جی تماشا دکرن حتی نی آگیر نکتوانا مالا وانا ده هولدان نبو reaksiyon tün نبو و تو گوتنک جی ندکرن لباله ایدی آگیر به هر دوری کد جبر ویجی همه کارگری آخوا تسیر آخوا لسر هر کسی کی کرد ام نهارم شکی و ساجیان دکن رخستنین کردین باکور ام بجن رخستنا سرکه پکه که جخوا رخستنین دیتر هم پکه که تجینا دیوانا هم اوجی جخوا پرزیده تو هزاوانا تونه رخستنین کردین باکور آنجی رخستنین باکور جخوا تو ویزیونه کی وانا تو میسیونه کی وانا کو کردا به پاریزن و جر باس که خود بکاربن تشتکی بکن جبوی کردا نمایه جبر وینا از دوی ویدیوی ده براستی جی قالا سیاست کردا ناکم جبر کو پکه که لباشور جخوا به پلک یرم جولا او ارک و görev و وکیل بجن از بترکیل بجم او görev یا پکه که ایدی بطیبت از بترکی و گوت نبجم جبر او جبی رنگی بناف دکن ایدی مجول بنا آنا لباشور جبر وینا تشتکی کو از جبوی پکه که بجم تو ندوی ویدیو ده از حز دکم وها آشکره ببیجم لگوری آزمونا خواه لگوری هزر خواه یه برانبری روشا کردان شونوار کردان جغرافیای کردان کسایت کردان روشا ژئوپلیتیک یا کردان روشا اردا کردان پارچه کردان کسایت کردان جواکا کردان از دبیجم براستی جی کرد روشکی وکی یا بریا 30 سالی دیجین لی مترسیا ایرو جیاوی دمی زیده تره سدمین وینا هنه دولتا کی وکی دولتا ترکیه هیا از سرکه ده دولتا ترکی دو بیجم جبر کو اف دولتین دیتر اف دستلاتین دیتر وکی ترکی نه قویمن و نش داینه و پشتگیریش در و بور ناگرن دولتا کی وکی دولتا ترکیه هیا پشتگیری وینا هنه دولتا کی ناتو هیا همی ولاتین اوروپا پرانیا ولاتین اوروپا و دسریده جی امریکا پشتگیریا به دولتی دکی ام بریتانیا جبیر نکن دولتا کی گو پشتگیریا خو جوان هیزن مزنی جهانی وردگره دکاره لروجلاتا نوین هر چشتکی بکن جبر وی کرد دوی خو نخاپینن نکمنا ناف خون و خیال وهذا کو بیجن ام دجی امریکا نینن ام پشتگیری ددن امریکا جبر روشا روجاوای کردستانی او تشتکی دیتره ام نه امریکی نه روسیایی نه کرد کردستانی نه اردا کردا کردستان او تو دولت کی کو کاری خو لروجلاتا نوین هی نمایه کو کرد نخاپاندنه او حیله کردا نکریه او سختکاری خاینتل کردا نکریه روسیا جد نافده امریکا جد نافده ولاتین اوروپا جد نافده چاوا کو لجزیره دما هفته دکس ده زمینه جر ده زمینه جر خانی ده هات نشوتاندنه انگلا مرکل لانقره بو
îro jî heman tiştê jiyan kirin. Îro jî welatên Ewropa, Amerika, Brîtanya piştgiriya dewleta Tirk dike û dîsa jî 7 kes îro li Konyayê hatine şewtandin. Ez wana bi vî rengî bi bîr bînim navê wa Yaşar Dedeoğlu, Barış Dedeoğlu, Serpil Dedeoğlu, Serap Dedeoğlu, İpek Dedeoğlu, Metin Dedeoğlu, Sibel Dedeoğlu. Ev kesê ku ev roj li Konyayê hatine kuştin. Ez navê wa de re ji xwe nizanim. Meramê, Taxa Hesenkoy, Kolana Özşahin 7 Kurd îro hatine kuştin û di mala wa de hatine şewtandinê. Mirov ber bikeve, mirov xembîn bibe, an mirov dîn bibe, şêt bibe, êdî bi rastî jî ew dimêne di destê we de lê ez hezrê xwe dixwazim bibêjim. Dema ku serleşkerek, serkanekî Tirk destdirêjiya keça Kurd kir û dawiyê jî keçikê xwe kuşt, hemî Kurda hêrsa xwe bi rengekî derbirîn anîne ziman. Min di vîdyoyekî xwe dîtir de jî li ser vê rewşê çend gotin belav kiribûn. Hêrsa Kurda êdî wisa lê hatiye ji nişkê ve di Taysê, di Berqê, di Pekê olan dide lêbelê bêyî encam, bêyî ku tiştekî bike dîsa di Çilmisê. Ji bo çi? Ji ber hêzên Kurd bi giştî hewl didin û Kurda vê rengî pasîfîze bikin, bêhêz bikin, bê îrade bikin. Kurd êdî newekî berê ne. Piraniya Kurda îro karê xwe, barê xwe yê rojane jî berdewam dikin. Yê Bakur, yê Başûr, yê Ewropa ferq nake. An jî yên welatên dîtiriyê cîhanî. Em edebiyatê dikin, em sinetê re mijûl dibin, em teknîkê re mijûl dibin. Lêbelê li aliyekî, li anîşkekî cendekê me, laşê me êdî parçe tên jêkirinê, qet tên jêkirinê. Bi neşterê êdî qet qet dikin laşê me. Wekî heman wekî vê bû yerê. Wiha hilgerin dest. Ev parçeyek ji laşê we bû bi kêrê jêkirin û şewtandin. Hêdî berpêve tên. Deverê we herî giring. Deverê we herî mihim. Ber bi dilê we ve tên. Eger hûn vêna tê negîjin, ti carî hûn nikarin êdî bi ser xwe vebên. Ew Kurdê got dibêje wala îro tiştek bi min nayê. Ew Kurdê got dibêje ji min dûr e, ez hîna ji wekî Kurdekî dijîm. Ew Kurdê got dibêje ku ez bi tundirawî karekî nakim. Ez mirovekî demokratim, mirov hezim, ez mirovekî pasîfim. Min tiştek nekiriye. Ez mirovkî wêjevanim, ez mirovkî hunermendim, ez mirovekî nizanim çawa me ji ber wê tiştek bi min nayê. Ew mirovana bila hizra vêyekê bikin ku beriya bi 30 salî jî heman çîrok hate serê me. Ez nabêjim çek bigirin derkevin çiyê. Ew şoşaştiya herî mezin e. Ji ber ku ti hêzek di vê demê de ya Kurd li beramberî va giryariyên dagirkera tiştekî nake. Di hêzên Kurdî herî mezin li başûr ketine qirka hev de Tirk jêra dibin ya bi Hacîwet û Qaragöz. Ev bûkikên ku wana dilîzin. Ewsa tayê wana destê xwe de girtine her duka bera hev didin. An jî ber didine hev. Çîrok ev e. Ti hêviyekî Kurda, ti hêviya tu kesî bilaştirê xistnê Kurda nebêz, niha de ji we re bêjim. Ti hêviya xwe bi HDP ve bi PKK ve bi PDK ve bi hindeke dîtir ve girê nedin. Ti kes nayê Kurdistanê ji we re rizgar nake. Ti kes nayê tiştekî ji we re nake. Hûn ê bêjin em çi bikin, em çi bikin. Ji xwe arîşeya herî mezin jî ev e. Bêyî rêxistin jî tiştek nayê kirinê. Bêyî tevger tiştek nayê kirinê. Lê eger hûn bêyî partî, bêyî rêxistin, bêyî artîş nikarin tiştekî bikin, bi tena xwe her Kurdek divê hewl bide îrada xwe ser piya bigire û bikaribe hojboyî her rewşê amade bike. Ji ber ku bi vî halî, bi vê rewşê ve Kurd ber bi tunekirinê ve diçin. Duwarê cendekî de jî, duwarê coğrafyayê de jî ber bi tunekirinê ve diçin. Ji ber bûyera duem ya îro ku min dixwest ser rawestim yek jê jî ev bû. Ev roj bi hezara
Ciwanên Afgan ji Afganistanê tênine Kurdistanê, tênine Tirkiye. û ev kesanan ne penaberin. Ev kesanan ne ji ber zilm û zora Taliban bazdane. Van kesanan ne ji ber şer bazdane. Zar û zêçê wan gel wan nînin, pîr û kal di nav wa de nînin. Pîr û kalin hemî mane li wê derê, ama ciwan baz didin. Lêbelê ciwan tên. û rojê nêzîkî 1000 kesî di sînoran re derbas dibin, derbasî Tirkiye dibin, derbasî Bakurê Kurdistanê dibin. û li gor ku xuya dike, ev dewleta Tirkiye, ez nabêjim hikûmeta Erdogan. Bila tu Kurd xwe vêya nexapênin, êdî bes dijberiya we Erdogan. Erdogan got îro nerin bibe hûnê hemî bibine Erdogan cî. Kurdayetiya we sixte êdî besa. Eger hûnê ciddî û Kurdîtiye dikin, dijî dewleta Tirkiye Kurdîtiye bikin. Dijî hikûmeta Erdogan tiştekî nekin. Hikûmeta Erdogan nûnerê vê dewletê ye. Nûnerê vê dewletê ye û eger hesabekî we, bazarekî we bi dijminê Kurdar re hebe, bi dijminê welatê Kurdar re hebe, bi dewletê re heye. Ne bi hikûmeta re heye. Hikûmet ne tiştekin. Di nava va pergala de hikûmet ne tiştin. Erdogan misyonekî xwe heye. Erdogan erkek wergirtiye. Ji hêzên mezin erkek wergirtiye, vî erkê xwe bicîtêne. Hûn heta verê şerê Erdogan bikin, eger û şerê Tirkiye bi xwe nekin. Eger hûn şerê dewleta Tirkiye nekin, hûn nikarin tiştekî bi ser bixin. Eger hûnê Kurdîtiye bikin, ji dil bikin, hûn xwe dixapînin, me nexapînin. Her kesek êdî bila bi xwe çavê xwe vekî û hêviya xwe bi xwe girê bide. Ez naxwazim rewşê dramatîze bikim. Ez ne mirovekî wisa me ku yekser telaşê çê bikim, ha ka çi bû ka çi nebû. Dibe ku sibe Tirkî qonaxekî dîtir ya aşitiye dest pê bike. Ji hertê keve aşitiya Tirkiye'de. Aşitiya Tirkiye çi dame an me çi tê geçine ev 100 sala me çi aşitiye Tirka fêmkiriye heta em di pêşerojê de fehm bikin. Ji ber wê yekê wekî insanekî realîst, insanekî rastexîn ku min ev azmûna va 40 salê dawiyê jiyan kir ez dîsa dibêjim. Eger Kurd îradeya xwe ya berê, îradeya xwe wî insanê Kurd, wî zilam an jî wê jina Kurd ya kevin di dest xwe de negirin. Eger Kurd xwe bi îrade û bi hêz nekin, bi xwe xwedî li hev der nekevin. Kar û barê xwe bi hêviya HDP, bi hêviya PKK, bi hêviya PDK bibêlin, hinek jî ji xwe li Ankara'ya rûdinin bi bila Barzanî werê me rizgar bike. Va xeyala nebînin. Ti kes nayê te rizgar nake. Ew partiya herî zêde te alîkarî dayiyê de jî nayê te rizgar nake. Ew li başûr mijûlin. Ez ji we re bêjim, qet li ser va tiştana pêwîst nake mirov biaxivêjî. Hûn ê bêjin ê em raya xwe didine HDP. HDP partiya baskê siyasiyê PKK ji xwe di roja awil de jî ne hep ne dep ti partiyê dîtir tiştek ji we re mana leşkerî de nekiriye. Karê wa herin meclisê bibin partiyekî Tirkiye xwe bi wan bidin xweşkirinê da ji bo Kurda bikaribin tiştî bikin, an jî ji bo Kurda hiç tiştekî nekin. Ev tiştek meselekî dîtir e hûn nikarin erza xwe, hûn nikarin erda xwe, hûn nikarin zeviyê xwe, hûn nikarin pêşeroja xwe, zimanê xwe, çanda xwe bi rêka van partiyana biparêzin. Yek rêkekî me heye ku her Kurdek dîsa wî derûnê xwe Kurdawarî yê berê bi zimanê xwe, bi çanda xwe, bi îradeya xwe, bi cesaret û wêrekiya xwe ve bi dest xwe bigire û bikaribe çavê xwe bera pêşerojê bide. Êdî wek rêxistinekî hûn difikirin, bifikirin. Êdî hûn bixwazin bibin yek bi rengekî dîtir tê bikoşin, êdî hûn bixwazin pêşengiyekî bikin, rêxistinekî xwe ava bikin, hûn bi çi rengî difikirin, bifikirin. Lê bi vê bêhêziyê, bi vê bêîradeyiyê, bi vê bêdengiyê ku ev bêdengiya ez nabêjim em derkevin kolana dinyayê xirab bikin. Ew helwest jî kê tu encamî bi dest naxî. Lê êdî ew bêîradeyî, ew bêqewetiya ku em provokasyona nekin, em rewşê xira nekin, ev na hindek faşîstin va tişta dikin, ev na nizanim çi ne va tişta dikin, êdî dev ji vê pastiyê berdin, ev pastiya, ev hizrê sewala ye sewal. Sevalê got kayê dayîn neperê wê kayê dixwe tiştekî dîtir nahizrê. De ji vî hizrî berdin, ew kesê vî hizrê difikirin bila de ji vî hizrê berdin. Eger bi rastî hûn hez dikin wekî Kurd bijîn, ev roja wê nayek hûn wekî Kurd bijîn bi zimanê xwe, bi çanda xwe, bi îrada xwe, bi wêrekiya xwe ve. Ez ne ku li Ewropa rûniştime kuştin û şer ji kesî re naxwazim. Di vî alî de her kesek bi qasî gotina xwe jî divê bike, ez jî di nav vana de me. Ez çîroka nabêjim elbet.
ji bo vêna her Kurdek divê xwe bike artêşek, her Kurdek xwe bike dibistanek, her Kurdek xwe bike pirtûkek û xwe ji bo hemî rewşa amade bike û bikaribe ji bo Kurda bibe ronahiyek ji bo pêşerojê. Eger vê armancêm nedayîne pêşxwe, em tê kevin derdê jiyana xwe rojane de, derdê xwe debarkirinê û birêvebirina jiyana xwe de. Bêguman ev napêwîstin, her kesek divê jiyan bike. Siba disbe ev agirê got îro li daristanê Tirkiye vê ketî, wê hetanî mala me jî wê. Ji ber ku va Afganê got têne Tirkiye, ew çeteyê ku nekarîn ava bikin di nava Tirkiyeyê de, bêguman çete jî ava kirine, çetên Tirka ava kirine, faşîsta ava kirine, yê xwînme jî ava kirine, lê van ciwanên Afgan hemiya kom bi kom wê birêk bixin û hetanî bi Kurdistanê jî wê bêrin. Demografiya Kurdistanê biguherin, erda Kurdistanê biguherin, wê di hez dikin ku van koçbera, van qaşo penabera, van şervana wê bênin bi çek bikin û dîsa berdine Kurda. Ji ber vê yekê ez dixwazim vê şeva di vê roja giring de vêya bibêjim her Kurdek bêyî ku hêviya xwe bi tirê xistina girê bide, bêyî ku hêviya xwe bi tir serok û rêbera girê bide, xwe Kurdekî birêk bixe, beriya her tiştî bi Kurdî biaxife. Bi hezara Kurd îro dibêjin, bi Tirkî dibêjin. Dibê heft kes hatine kuştin û lanetê Tirka tênin. Heyran tu Tirkî dibêje, tu Tirkî dibêje, tu ku derete Kurda? Ku derete Kurdî tiyê dike? Tu çima bi Kurdî nikarî binivîsî qey? Marê bi teve bide, tu bi Tirkî çima hîn bûye, tu bi Kurdî nikarî hîn bibe qey? Tu tê bi Almanî hîn dibe, tê bi Fransî hîn dibe, tê bi İngilîzî hîn dibe, dema hesabê te tê kêfa te tu va zimanana xweş hîn dibe. Tu boî çi Kurdî hîn nabe? Tu xweş xumarê hîn dibe, tu xweş lêstika hîn dibe, tu xweş kompîterê hîn dibe, tu çima nikarî şeş meha jî bi zimanê Kurdî re mijûl bê çend gotinê Kurdî bike? Ma namusa te ne zimanê te ye qey? Çima keçikekî dikujin, çima tecavüz dikin, çima dest davêjinê de em dibin xwediyê namusê em dibin nûbedarê namusê em hêrs dibin di Facebooka de, di Twitter'a de em qîr dikin, bang dikin û dinivîsin. Baş e çima îro heft kes hatine kuştin tu vêya wekî destdirêjiya namusa xwe nabînî. Hîna jî tu bi zimanê wana tev digerî. Belê temaşevanê nêja. Ez mirovekî şerxwaz nînim, mirovekî ku kuştinê hez bikim nînim, lê realîteyekî vê dinyayê heye. Her dewleta vê dinyayê ji bo berjewendiyê xwe dikare bi hezara mirov bide kuştinê. En welatê hûn dibêjin ku demokrat e, ew welat dikare ji bo berjewendiyê xwe insana di hepsa de bide kuştinê. Almanya jî di nav de, Fransa jî di nav de, İtalya jî di nav de, Swîsre jî, Swêd jî di nav de. Ew Swêda got Kurda pişta xwe pê girê dida, birêz çûn Kurd teslîmê Tirkiyeyê kirin. Hemî welat berjewendiyê xwe dixwazin. Hemî welat berjewendiyê xwe hez dikin. Eger hêza te tune bê, eger yekbûna te tune bê, eger bi rastî jî xîret û kerameta te tune bê, eger Kurdbûna te tune bê, kesik naxişûna mirova de her roj tê bê kuştinê, her roj tê bê tecawüzkirinê, her roj tê bê qetilkirinê, her roj tê ji ciyê xwe bê derênan û tê bibe penaber bibe aware birêka de û tê werê li welatê dinyayê dîtir tê şerpeze û perîşan bibe. Eger em negijin vê zanebûnê, em hîna jî li ser HDP daxivin. Her kesek li ser HDP te rayek daye, te çiye imzayek avêtiye, te çi kiriye ji bo HDP? HDP çiye tu xwe bi HDP vegirê didê? HDP çil te bike? Ji xwe serokên HDP bi xwe nav perwerdeya Tirkî de mezin bûne û li wê derê derveyî wêne tiştekî dî jî nedîtine hêviya çi ji wa dike? HDP çi ji te re bike? Eger hûn bêjin na HDP soz daye me, wê Kurdistanê rizgar bike, HDP pêşengiya me bike, wê welatekî bide me, ev şaşin min potî sozê HDP wiha nedîtine nebîstine jî. Min tiştekî wiha nebîstiye. Ji ber vê yekê jî, min ev nabihîst, yanî bi sada karmendên Kurd yê werin qarase û kuşkuşe qaşo dibin yekîtiya karkerên Kurdan da an jî karmendên Kurdan da çûn îhale ji HDP wergirtin. Diyarbekirê bînayên mezin ava kirin. Ez wêya dizanim lê wekî dîtir ti fonksiyonekî, rolekî HDP, vizyonekî HDP nîne ku tu welata ji me re rizgar bike. Ez naxwazim zêde serê we bêşînim, lê ez hez dikim bala bikişîm ser vê yekê pêşeroja Kurda ji bo ku nekeve nava tarîkiyekê de, ji bo ku Kurd nekeve nava tunebûnekê de, ne tenê dwarê ziman de, dwarê çand de, dwarê erd de, dwarê beden û laş de,
دواری درون دش بوی کو کرد تک نچن او کرد گو او 5000 ساله درون خو کسایت خو کرامت خو عقل خو چند خو پارستنه او چند گو بویر و نه یک بو اسلام او چند گو کاریگری خو سر خریستیانی کریه حتی با اروپا هاتیه ج چند زردشت بگیره حتی صلاح الدین ایوبی گو تاثیر خو سر اروپا کریه او کرد خودان و چندی بلا 200 سال 21 ده بتونبونه و نه برانبری هست جبر کو دولت وانا نینه بلا وکی مریشکا نه کشتنی جبوی ویجی گلک تشت هنه ام بکن پر تشت هنه ام بکن بریا هر تشتی دوین باوریا خب یک تو پارتی کردان نه یا یکم اوه هونه بجن اف چاوا چید بی شخوا هیویه ما همی او دو کشن اراده ما او دو کشن دابرو هر جی کی جا سیاست مداره که کرد را بجا و به دنگی خو نکا پروواکاسیونا چی نکا جبر ویجی که اگر تو کرد بی پیوستیات به پارتیا تون نه تدکاری ولاته که نوا خدا آبا بکه چار ولاته تنا بلا 40 میلیون ولاته ته هبن باشه گو یک پارچه کردستانا منینه باشه هر کسی عجب منی چا چید بیت ناخوازی قی والا برا او کردستانا گو یک پارچه جالی سروکه کی و جالی پارتیه کی و بفروتنه و بکه ببین خدمتان ملت ندیتر نزدها ناخواز جمره حقا لازمه بلا چار کردستانی مبن اگر چار نبون جی ببین 40 میلیون کردستان بلا آبا ببین چیتره جو کردستانه کی قط نبی کس نکاری دستلات سرما بکی یا امریکا که گو بخوازی وری ببین دستلات به حسابه چار پارچه بکی ترکیه که گو بخوازی ببین دستلات کرده و حسابه هر چار پارچه بکی قنه بیوانه بلی برچه بکی شبر وی که جی من خواست از بالا بکشیم سر وی که دوی روژا گو کمکوشیه که پر گران لسر کرده حتی مشاندون ده از حضر کم همی بالا خو بدنه سر وی که براستی هم کردیتی خوش خود بدن دست بکرن جاره که دیتر هر چندین مکر بی گلک جد به مشار کر یا ما کاری خو پیکانیه گلک جد بهش خود نف خوات و فعالیت آدمون من هر چشت کریه گلک جد بهش خو متیرا خو نویسیه گلک جد بهش خو متیرا خو گوتیه 40 ساله از دکم وانا همیا جیب ببن اگر مرو بخوازی خودیل کدا خودر که بدوی ایرو تل خو بنره هر پیش عینه و خو بنره تو چندین که خدا لکدا خودی در دکوی دید عینه ده ببینه لکدا خودی در کتن او کو تحتانی ساغی کاربه تکوشنا خو رنگ کی بره ببه تو نه مجبوری تکوشنا خو دبن سی برا پارتی کی ده بره ببه اگر تو خودی اراده به تو خودی حزب تو دکاری به هر جوره کی تکوشنا خو بره ببه کردبون نه ملک پارتی کردایا اگر وکی ملکی وانا وری دیتن او کردبون تک چویا شخوام دست جبردن هر یک بریک آخدا هر کسی کرن چاندکی دیتر شخواره بهل بجیرن ایگو دلیو نراحت ببلا هر دکتر خوینا خو بگاره از ویا بکری بجم اگر من حز دکن وکی کردکی بجین وکی کردکی جی حتانی ساغم بجین بری هر چی دوی هیویا و جواره هبش کردبونا واره هبه جبو ویجی پیوستم رو هندک تشتاب کی بری هر چی مرو زمان خوب که زمان کردی پاش زمان مالبات خوب رو که زمان کردی پاش زمان حوالی خو هبره خوب که زمان کردی او چاندا کردی به رنگی بنا بکی ویرکیا کردی دوی نشکی اراده یا کردی نشکی از شرخواز نینم راستیش از نخوازم دوی دنیای ده کس وری کشتن لیرو 7 جنو میرو زارو که کرده کشتن ام بیدنگ بن بلاور هر کسی مجی بکشن بلا یک بین بکشن همش بو وینا را بجن اره اوه بغیرتیه اوه نه مثلا دموکراسیه اوه بیناموسیه اوه نه مثلا دموکراسیه و مافی مروبایه و ما هم مافی مروبا من میرات قی تنش بو کردایه او دموکراسی تنش بو کردایه والله بلا دینه گنده من لالو دنیوه و دموکراسیه ده بری دنیوه و براتیا گلان ده بری دنیوه و ترکیه دموکراتیک ده بری اف ترکی گوبه به دموکراسی تجارتی ده ما Türkiye demokrata mı çile bükür? Avrupa demokrata çıdık işlere. Amerika demokrata çıdık işlere. Türkiye bir demokrata işlere bükür. Jber beye ki doxwada beriya her çişti doxwada weyreki cesaret ji her çişti girintire. Şuna behevitiye em bejin her çişti metek şu tıt işte metek neçuya. Tıt işte metek neçuya. Kurt hemit işte xod dedin dane eve bi sadan sala dedin weyran bu ne malevana ده جاره هاتنه کشتنه دیسا زندی بونه دیسا خواهش نو ده زندی کرنه وی جاری جی کردوی به همان تشتی بکن جبر وی که شونام بهویتیه کی تو نبونه کی همه چی بکن ها نزانم
karmendeki rayadareki devleta Türkiye serva kuştiya tişteki hoş gotiya. Ahal zanım Afganı hatına zanım çağı bu ya. Şuna koymuş xora tişna pozitif, hayalna pozitif. Jaliye dagirkera ve çebikin bila hayale ve pozitif bi derune ve bi irada ve yek Kurd eğer yek Kurd binamus bimine ki hazara Kurd binamusana milyona Kurd binamusana diyse ki Kurd ve zindi biminin o Kurd ve deh valata ji ava bikin. Baweriyan ve ki haya eğer baweriya hene kapê nebe bila heriş xora dünyayı bigerin. Hûn milletê dî bibînin bê çavê kêfa Kurdara be. Min gelek bi sada milletê dünya şop sada ama bêje nîvî milletê dünyayê dîtine ji ber wê kêfan bêhtir Kurdara be. Baweriyan bêhtir Kurdara be. Ji ber vê ez hez dikim ku em hemî di vê roja xirab de, di vê roja têkçûyînê de em di derûnê xwe de, di hizrê xwe de, di bedena xwe de em serkeftinekî ava bikin. Em hêviyekî ava bikin. Ez behsê serkeftinê ew ê nakim. Siyasetmedarê Kurda bû her sal bêjina vê Kurdistanê rizgar bikin. Ez behsê wêna nakim. Ez qala wêna nakim. Derûnê xwe hêviyekî têde çê bikin. Bila ev hêvî nepûç bê. Bila ev hêvî nepûç bê. Eger îradeya we hebe, eger wêrekiya we hebe, eger hûn bêjin ez Kurdim, rojekê baba egîdek wekî dibêjin wê derkeve. Hûn ê bi destê wê bigirin, ancî ew ê bi destê wê bigire, hûn ê mil bidine mil, hûn ê bikaribin Kurda ji vê rezaletê derbixin. Ji bo hemî ciwanê Kurda vê yekê dibêjin. Hemî bar li ser stiyê we ye. Li ser stiyê me ye. Min jî xwe ji nav nekişandiye, ez vê jî bêjim. Ji ber vê bihêviya ku em va rojên qirêj şûn xwe bibêlin, bihêviya ku em hemî va partiyê pûç û rizî şûn xwe bibêlin, bihêviya ku em bikaribin îrade û qewetekî pir mezin ya Kurd û kurdewarî ava bikin, saz bikin û carekî didin xwe nedne kuştin, xwe nedne perçixandin, xwe nedne helandin. Şeva bimîne xweş, dem baş. Serserê min.